konstituensi ini. Nisno ba kidang don sibun di bagi kijunduna kiba empat bangilak balik sini. Kumbang aon ningkong. Hati konstituensi ini kiba buon ini kena kibeduk. Dai kata aku education implement. Artisan senam lala menyimpulkan mereka. Lada kuat. Lala balik sedeli menta deli ru kadi ka BJP ka basang saksa. Lala tiba banyikan baki e benonda. Yang menta ladang ikrai kena samla ki bubun kena samla ki long anan roy. Undan ini skill training program yang tai menta ladang ipet ini bata tiles bata wallpaper e ru bubun bang hapan rak nang kena mati. Bawan rak nagoti usim skojar asojar. Dia ladang ngila dan kini kena bagi hak ini skill training program kini kena jungi ke layu kami dem tu mental ladang ipai konstituensi jungi ru kadai ka konstituensi ajingsya kadai ka baru sepatam ladang ipai hak ka market berkoroi kapar mental ka new shillong ka dan hak konstituensi jungi hendrai hadu mental ngimi pada ba menu-menu ni kita ki rangba kinta kita ki kena ba eye training ki kena kin menteri hai kita ki bata wallpaper ki balik ceiling lights balik ikni ki mau marble balik ik tiles punta terter ki office sarkar ki mi sibun bang ti tangba kinong tray bide ki bana ka konstituensi ini mundon namar ki kim palong skill tingi kwa ikni empower kan ikni kinong belar konstituensi ini kumno bikin cerita ki skill training program kita ki wei hak ini ki apusan senam kumang si ong ipi ka pentorong kra ka dia kata konstituensi kaban jenjar untam hadu antam kata ya kini ka ikni ki tolong om dadang ipet ki babun tam ki tolong om ki dan pentorong kra konstituensi dadang iken itu song san dia tli ki tolong om ki dan pentor ki dan hasyam ki dan halang kerding ki dan amaupat ki dan ndai hadu mentam pantap ikta ka great sulong water supply nadu ka senam ka kendai spa nyoko hajingsya ya kini ki inisiatif ka dia nanti na konstituensi ini kata ke plan kalau simpor lai pusnam menpendap yang kata plan ladat kata plan haki 2000 lah dia menpenyat yang kata plan cekmat dah haduk mentang impadi kata Greater Shillong Water Supply mentang lawan sekaniga JJM Jal Jeevan Mission lada play lada otribon kama haduk mentang impadi kini kipai ki badan ini konstituensi jungi lada tung duduk menu handai haduk mentang nang jenjar ti ngingi kwa bangin wara ngin tap no ikini kena ya kini ki tolong ngin dan no in protect ki ngin snal top but ngin sa supply haka konstituensi jungi banna kata ngi don kami kinong tray kini kinong tray ru inyo na kani konstituensi jungi kan nila ban pelat ban aikam aijam ya kini kena ru na kani konstituensi ini ka ban empower ki kena betul hanya konstituensi ini ladang idon bakana kata ke bangi om ladon ke dia ni tahu di lah ngedai kumbang om tu si om song kumbang om ke biru long ba kitu di baladon bagi nadu usuana dosan posis pasnam ini hapan recognize dengan itu biru ya ka GDP ada ya kini di bawah nabar in osa ya kata malah transaksi ada kiwan illegal immigrants di bawah nasisa kemarin on Bangladesh ya pasukan pencubuh Islam itu gani ndetang mangi ki bayap ndetang kasi bayap ndai itu ki indigenous non kasi ru klasan di bangladesh Islam sisi magir kiap business baru anu kaya diharta dalam pembagian ba dadang iyang bakana nakano anu konstituensi ngasim bekum ka classroom aba na persyang banwara kajingkai ka babahatam na bentagi kena apo jumlah kelas bat habaya de ba konstituensi ngakwa banwara kajing ka jingkiu kababahatam na bentajong baro namara company ka free education ka bangyong kabalaar ka government of India kamdi ka free education tak na bentaw kasi dekat day na bentaw non kasi ero bakali na baro ni kena bangyo